ke bapor. Nili hai mate nili official along pherangke atheng no mate press met kachipinang kok athe Kelvin terang kat channel apherangke dongkamukam alangli kipu nijang kar bianglong kaparlo dongka revenue circle along jasemet rongkhang mojadar along longle amidu kitu anam lapen land pata anam Karbianglong Autonomous Council pen aron kithik tang ateng pen mate kapangrum toy ateng pen kali si aning hang aling krung tap mate aron repen anam ke hang dun laan chot kali student atu scholarship PRC aphan anta iri dunde pusi pakla Nombor saya ala apek lang la puelo longle amidu kitu anam. That means revenue collection lake nili. Council kapithik arona teng pensi kam claim lo nili humpurti kali nili ning hang aling nili runglongle nili phan order nang litum lang ek tame la helo revenue collection order lang pakano ladake tok la helo sika phoadim siakep lake rongan lo lapen tahun kapuria bangke first class second class third class pudo first class bangke 250 adim 300 pusipulo lapen second class bangke 200 puadim along 250 pusipulo lapen third class bangke 50 rupees pu 50 rupees adim bangke 75 pusipulo la suateng pansin nili kam claim lo nili ladak along kaprek ketok dam nang tabare di ohormu kali bang konsil koson ma nang ki pi hala suateng order pensin nili kam claim lo sita isi ladak nili kam claim do order mane komane patawan pen jong si update ave pulotang te nili tok dunde alang tum update vek nai athe alang tu wan komane bang wan po 2022 pulotang da alang nikan situ jok lolo another hadak nikan keblone nikan koilone hala so name ko son lo alang litum update do hormu penjong si nili tangka poisa handun tabret pute lake nili phanang nemot pusinika nutin la khazana kitu atum phanan ta song si thak dun lo pata anam nilile pata kabonaya bangkali nili koson si pata anam ke hang don thek po pata ka bonai ke kumalo lake nang le tum reporter tuman da chinilo pata ka bonai yi atum ke lake pos bang dongka revenue officer atum si bang klemi mondol SK atum si klemi koson si nili le pata bonai thek pola le la penalang li ako putulo student scholarship mate PRC nili le koson si scholarship ki jia bang manili nili PRC ki piye bang ma lahai ki piye atum bang aka prega department do PRC ke bang disi atum si piye scholarship ke aka prega department tum hala tum si bang pi lake nili phanang ki pu bang ke lake chok che dedi ma pusi nili puda konat lo alang li Kelvin terang nang ke thek dun lo nili hem mate nili office wang loma e phong bak ahok nili certificate income certificate abang nili pido sita hala student lewang apenan thilo datung lewang pen sarpi sabura old age pusipulo hala tung lewang nili direct nili tok dunde mojadar pen chok chema char yutha jong si chok pulo tangte nang tok dun po nili haladak alang li tumhan pisung sipin pensi bidun lo komane ke nili ek poisa long dunde komane ke ek poisa chuhang dunde mane bangke bangani kang sam pharoisi phokep nang te kang po are lajong si nili ke chok che pulotang te nili phanang punot nili le lahai atangka nang pipet te lahai lo nang tok dunde puki pupulot te la nili phanang nemo la alang
Alang li jongsi a hokpet kat channel a perang ke pulote kupia podlo WhatsApp group along pirong lahai alam. Nang li metang a channel kat along cipi a hedet. Lason a perang ke ar pupen ceu sikime. Nili jongjong ki pua bang. Lapen nang li jongsi lahai approve cewan tek pulote. Nilita man honi kes aron ateng pen pidam nang kopong. Lasi nili aka prega bang ke ningje teko edalo nang li tumpan laan si nili lam te ington kok lo karo.